Binig amin asa sa inek diti agtel ay nga anek tilak amen daytoy pusok ay ngaminen day taulpit tanong iti samit ni ayat sudi na di si papasnek mayaw awan da amin gaput patek nat sa bali dardarep tepek nga agnanayon dagidi lailong kaniyak rekta kendo aglalo noy naken kagpasuknod agarubos luluwag mabuyugan ti panangay ayo ngemdo itan dinagpay perngen dinagpay akita enen day di ayat intalalim di ayat ken panagibim wenen biag ko jakla dingiten nudi mula panunuten tisudi ken taknen ngemapaya unayen lagi pem diayat nga ililim tapnon di sa bali apatek di nakaduruten tangay siksikati ay ayatek nurebeng na nga ipasabalimon dayta kaasim nurebeng na nga ipasabalimon dayta kaasim. Cheers, Manong.